Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ini sedang berada di showroom Ketanen depan Balai Desa Persis pas Jalan Raya Pati Tayo. Ayo koco-koco, saya butuh mobil bekas berkualitas, platnya lokal, istimewa, mampir ning showroom Pahala Jaya Motor. Buka tiap hari dari jam 8 sampai sore ya. Monggo, di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Saya pengen tekon-tekon, monggo langsung bisa WA ya di 082 225 07 3658. Kita langsung aja ya. Mbak Nunung ketekan wanyar, wanget banget yuk gorengan pia-pia iki jenenge Brio RS Matic 2019. Warnanya limited edition oranye. Platnya K. Mata sipit, bokong semok, kayu monggo sing butuh yuk ndang sacet jarang ada iki. Iki Matic. Monggo. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Brio RS Matic 2019. Monggo. Mbak Nunung ketekan sing gede tumpakane penak kaya kapal pesiar. Nah iki ya. Innova Reborn G Matic 2019. Ngapunten keliru. Innova Reborn G manual 2019. Warnanya silver ganteng. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pae mae yo. Sing pengen tukar tambah yo iso, sing pengen kredit iso, cash tempo iso, wis iso barang dikah. Monggo teko ning showroom Pahala. Ini dijual khusus kredit 310 juta, kalau cash 320 juta nego di tempat. Monggo dilarisi. Ayo kanca-kanca TKI sing nang ndi wae monggo mampir. Iki mumpung ana Innova, sapa wingi sing golek ndang sacet celak payu. Innova Reborn G manual 2019. Dijual khusus kredit 310 juta, kalau cash 320 juta nego di tempat. Monggo. Nah, iki wanyur taune nom Matic. Warnanya hitam, elegan. Iki jenenge XL7 2024. Pemakaian 2025 Matic. Ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo mae apa ora kepengin? Sesuk ape tahun baruan lho, Mak. Sedilo engkas je lebaran. Yuk, ndang dilarisi sing mobile taune tuwa dijolno nom. Sing nom ijol nom ya iso, wis pokoke iso kabeh Mbak Nunung. Monggo. Nah. Iki jenenge BRVE Matic 2023 pemakaian 24. Ganteng. Iki kuncinya kiles ya. Iki kuncinya yo kiles. Pakai tombol kayak Pajero. Monggo bangkune kamote yo SRT warna favorit. Yuk, dan sacet ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Ayolah Ma, apa ora pengen iki lho apike ngene taune enum. Wis ra mikir dedan. Jaminan mobilnya bagus. Sing lagi teko meneh anget-anget ya. Oh, iki warnane putih skincarean kamote SRT lampune sipit. Iki jenenge Avanza G 2024 Matic. Wes nek luru ra ono, onone ning gone Pahala. Ayo kanca-kanca ndang teko ning showroom Pahala. Agia G Matic 2002. Avanza terbaru lampu sipit tahun 2024 Matic. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Putih skincarean plateka sacet. Kuncinya kiles ya. Kuncinya kiles meneh. Nah, iki yo lagi agia. Iki jenenge Agia G Matic 2024, warnanya kuning. Favorit plateka, tangan pertama dari baru. Ya, lampunya LED putih ganteng. Jarang ada secondnya. Ayo sing kepengen yuk ndang moro ning showroom. Ini harganya terjangkau banget. Khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Monggo mampir ning showroom Pahala. Kita lanjut lagi ya. Barono Agia
Lampu sipit iki genti ana Brio E Matic 2024 lampu sipit LED ya, terbaru. Ganteng iki jenenge Brio E Barong 2024 Matic dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Brio E Matic 2024 Barongsai. Mak apa rak kepengen mae? Mase, mbake, pake ya sing kepengin nyenengno keluargane. Ndi suarane TKI ki mau lagi ana TKI Malaysia mulai. Suarane TKI Korea, Hong Kong, Taiwan, Arab iki ndi? Ayo lo dilarisi, bolos seperjuangan, monggo. Dijamin plate ya lokal, istimewa. Wis ngerti ya regane 175 khusus kredit, 180 juta nego di tempat. Nek gone Mbak Nunung ki terbaru terus pokoknya angger dina teko. Pokoknya pantengi, tonton, jangan di skip, tonton sampai habis. Siapa tahu ada yang cocok dengan pilihan teman-teman ya. Jolali, di subscribe, di like, di share ke teman-temannya biar tahu. Nonggone ketanen yang bola iki ono showroom gede, wapi-wapi plate lokal. Matur suwun. Kita lanjut, ini ada datang lagi ya namanya Expander Sport Matic 2021. Warna favorit pastinya tumpakane mentul-mentul sobek rempuk kamote SRT. Sing wis ngerti mesti ketagihan, sing durung ndang tuku, sing durung duwe ndang tuku yo. Lampune sipit. Oh, iki wis gandeng ya nek 2021 iku nganu, lampune wis kristal beda grille. Wah ya. Peleke iku yo satu warna, luwih gagah. Guelak ireng. Iki kuncine yo double. Sepione iso nutup dhewe, iki kuncine wis kiles ya. Kuncine kiles gak Pajero, monggo. Ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Expander Sport Matic 2021. Mas, monggo lo nyenengno bojone pe tahun barunan, siap diajak jalan-jalan. Lanjut lagi. Ini ada Avanza Veloz lampu tumpuk. Jarang ada ya, warnanya putih skincarean, kamote SRT, plat H. Ini dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Lah, saya golek kuning mening-mening. Iki ana Yaris. Ayah, apa iki Yaris apa? Nah, iki ono Yaris tipe tertinggi namanya Yaris S TRD Sportivo Matic 2019, warnanya platnya lokal. Tangan pertama wapi ngene. Monggo ayo ndang dipinang selak payu loh. Nah, iki dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Yaris S TRD Sportivo Matic 2019. Monggo, iki yo kuncine kiles, sepione wis iso nutup dhewe, tipe tertinggi, kari nganggo wis pol istimewa. Iki yo pol istimewa, apa dhewe kepengin gandenge ngene lho, Mak. Iki jenenge ras, iki yo ras, Mak. Beda tahun. Apik-apik, Mak, warnane putih. Ayo lo, selak payu kan iki nek inden setahun dong mesti ono, marai barang apian. Iki jenenge ras S TRD Sportivo manual keliru. Ini manual 2019. Tangan pertama dari baru. Kuncinya kiles, udah pakai tombol, spionnya bisa nutup sendiri. Gedine ngene, airbagnya di depan, di tengah ada semua. Ayo monggo yo, safety-nya terjamin. Ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Lah iki sing paling apik, istimewa, pol-pol ya iki. Je bungkusan plastik dari depan sampai belakang. Iki jenenge ras G 2024 manual, tangan pertama, platnya K, putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Sing kangen mobil lawas, wapian jarang ada, iki jenenge Terios R Custom manual 2016. Platnya K, tangan pertama dari baru. Peleknya udah dua warna. Monggo Mas, jarang ada ya. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta. Sing kangen cilik
Tapi regane antep iki ana Jazz RS Matic 2016. Platnya K. Warnanya putih skincarean. Tipe tertinggi. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, istimewa, tipe plate wis favorit kabeh. Monggo kanca-kanca sing butuh mobil iso langsung teko apa ngubungi Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Mobilnya wapi-wapi istimewa, pilihan pokoknya ning kene. Kita lanjut lagi. Ini ada Grand Avanza Barong 2018, platnya K, tangan pertama, warnanya putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, wis ora usah wedi mae. Neng kene iki jaminan, ya tangan pertama, kuncinya double. Tipe tertinggi ya, Mak. Sing kepengen expander tahun 6 duwe sithik ya iki, jenenge expander GLS manual 2022. Lampunya udah beda, lampu T. Warnanya silver. Ayo sing kepengen kembaran karo Mbak Nunung ya. Monggo. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Expander GLS 2022 manual. Monggo masih. Kita beralih di HRVE Matic 2015. Platnya K, warnanya putih. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Monggo lo nek do mampir, ning kene ya iso DP online, iso cash tempo juga bisa, kredit juga bisa. Sing pengen tukar tambah teko ning showroom, insyaallah akeh deal. Wingi wong Donorejo tukar tambah, alhamdulillah deal padha barokah. Iki jenenge Roxy. Roxy X Matic 2021, warnanya putih. Mobilnya ganteng ya, dhuwur. Kuncinya kilas ya. Spionnya bisa nutup sendiri. Ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Mobil terjangkau, istimewa, lampu sipit, bokong semok iki ana. Brio S manual 2022 loh. 2022 ora 19, 22. Warnanya putih skincarean, plat K, wis pelek racing. Lampune LED celirit, bokong semok. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Nggone nyempit wis iki. Nah, ini ada Gia G12 Matic 2019, warnanya putih skincarean. Matic ya teman-teman, ini Matic ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Agia G12 Matic 2019. Wes kabeh lah konco-konco, aku pesen tontono YouTube Mbak Nunung sampai pol. Nek menawa ya jenenge rezeki arti ana sing cocok teko ning showroom, delok-delok sik ya ora apa-apa. Tekon-tekon apa njaluk gambar ya iso, njaluk hitungan DP langsung di WA-nya Mbak Nunung. Di sini buka tiap hari dari jam 5 sampai keliru dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nggone pas depan balai desa, pinggir dalan rame ning ngene wis pol. Alhamdulillah. Wis pokoke ucapane alhamdulillah tok. Selamat buat yang merayakan Natal. Semoga tambah sukses. Ya sehat. Pokoknya buat yang terbaik lah. Wis ngono wae. Sing kepengin monggo mampir. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa mubah. Wis ngono wae, sing durung tuku ndang moro, sing wis tuku tak dongakno wis matur suwun. Padha barokah, lancar rezekine. Sehat-sehat selalu. Matur suwun.